Sasa tumekopa pesa, imeonekana sasa ni kama wale wanatukopesha wanaleta shida, especially IMF. I know they have a problem in lending to Kenya because of the imprudence in terms of the financial management in our country. Sasa tumetoka hapo, tumeenda njia ya Zambia hapo beleni. The country of Zambia walikopa pesa hapo awali, wakaweka pesa ilikuwa inaonekana kwa vitabu ya serikali kama mkopo, lakini wakakopa ingine ilikuwa imefichwa. I want to alert the people of Kenya, and I want the team from the National Treasury to know that whatever money you are borrowing in the name of securitization, it is illegal borrowing, and that is an egregious behavior. You are borrowing 175 billion Kenya shillings from at the back of fuel levy, the 7 shillings that was introduced last year. And you are borrowing 175 billion Kenya shillings without any deliberation in parliament, without any approval in parliament. I want to alert all those people dealing with securitization. What you are doing is illegal, and it will catch up with you very soon. 175 billion shillings is borrowed, pesa ambayo ni ya kuokota fuel levy for the next 7 years. I want to ask the decision makers, where is Kenya going? Kenya haiendi pahali bwana. Wacheni tukibiza na madeni ya 7 years, mtumie hiyo pesa saa hii. Next 7 years tutahitaji barabara. Next 5 years tutahitaji barabara. So don't overburden the people of Kenya. Na ya kutatanisha,